جوتکار کایو امینه ها چه تخنه دایه؟ ویسبی جبو تاشتیا هری زیده جهاز دکر آلیکاریا دیا خود دکر نانه سلی دبی ام هیکان تخنه ادبیدم دایه از دوی دریقا تکنو بینم وی باورم هیکن من امانه و به هیک شینه کارم نانه سلی لیخم افتشتکی پر خراب بو کایو براستی جیجوه خوارنه هز دکر یعنی پاتیلتو ندایه؟ پاتیلتو نه افرین چند تکام استیم بابا؟ تو باش لفکری کایو از نها دو ششک بکرم وارم دبی کو یک بتاینه تیری بکه و هم دکارج ریزدار هنکل بتاین بکرن تو چما ناچی نخوازی کایو؟ وی مرحبا کایو از دکارم هکه که بگرم؟ البته دکاری هیکا تزه یا چولگی کایو برقت هگه که قهوه رنگی ندیده بو براستی تقد چولگ دیتیه کایو تو خوازی ببینی لبر هر تشتی جی ای روژ بو کایو روژه که به سعود بو اوی نانه پاتیله بخواره و دبک و بچیا چولک یکی جی دوی کایو ببی چولگ خاکا خواه تبگره که گله کبار ریزدار هنکل وی نگرینگه دی چولگا وی بری ده ارتم عوجداری وی بالیکاریه نانه خوب قدینه کایو وقت چوینه همه قدیه جبو روژه که تو خوازی ببی جودکار کایو گاوا از زارو که کی بچوک بوم لی چولگی دیجیم کایو نکار بول ریزدار هنکل وک زاروک یکی بفکره مرحبا خوشکی مرحبا پولی کایزی بنرم تبخوره هم کیانی کایو جیران منه هم آتیه لفر آلیکاریا تبکه و هم جی اوی جبو روژه که ببی جودکار جبو ناس کرنا تکی خوش بم کایو از خواکا ریزدار هنکل ننسیم وی ننت از عمیز کرم و همو بو ماروان اره هلبت پولی از کک چه دکم تو جوارالی کاری من بکن ایوه سایا دویج قاسی کدریو خود دی زیده تر آروان تخی ناو ککی دی دوره تا چه هایا؟ امه هنک سیف جی تخی ناوی ازه بینم لیکویه؟ از نشانی تبدم کایو بده دومن کایو لی فکری کو کار به هنکتن جی هول ببه اوی سیوه بگره روسا خویای عوجداری تب پیلکیه سیو اب قاس خوشک بون کو کایو نکار بو بریار بدایا کو اوی کی جانه جی معب بگه نباشه لی به آلیکاریا ریزدار هنکل جبو که سیوین خوش برهیو گرن وسایا اره وسا کایو قاسی کو لبندا پجاندنا که نمینه به سیور بو اوه کک هماده ببه و هنک وقت بگره حتی کک بپشه دکاری آلی کاری امن بکی از دکفم شرطه کو تبری قد ایم ندایم ریشکن ناوره چار نخواری ندادم گیلبرت تمام وی چاقی جبوی کاری تو کسی راستی کیفا کایو جیر نهات بو لیوران بریشکان براوی ددان او جی او دترساند آلی کاری بکن باورم گل بیت کاسی وان مریشکن برچی مرو عاجز ناکن اوی وان هنه کی باوقینه جو ای وره برو نها کایو براواند دا دنیا بدوره
Evdî. Kayu ji çavê xwe bawer nekirin. Ji carek ve hêkek derketî bû meydanê. Ev hek ji ku derket? Ji mirîşkê hêkan mirîşkek dikin. Gava zarok bû min herî zêde ji vê derê hez dikir. Çima? Ya rast ji bo vê hêlekanê. Tu yê jî hez bikî. Pelin. Hinek din Pelin. Wey. Ez dixwazim dîsa wisa bikim. Kayu ji vê pisîka hêrsok tirsiya bû. Gilbert bi ser wî de qet nedin riya. Tamam netirse. Dibe ku ji qasî ku ew te ditirsîne tu jê zêdetir wî ditirsînî. Lê bine? Az fêm kirin bi tenê dixwaze têjikan biparêze. Ku em bêdeng bimînin em ê karibin hinek lê temaşe bikin. Were. Kayu berê qet pisîkên ew qas biçûk nedîtibûn. Lê di fikirê ku dikare heta yerê wan temaşe bike. Oley Kayu. Hadi were Kayu. Kayu ji pisîkê gelek hez kiribû. Nedixwest ev jê berde. Dikarî pisîkê bide min rezdar hankıl. Hîn pir biçûk e û divê li cem dayîka xwe be. Ji bilê wê li malê Gilbert li bendî te ye. Hadi were bîna kekê digirim. Kayu lê di fikirê ku di jiyana xwe de kêka herî xweşiya xwariye ev e û wî bi xwe çêkiribû. Naxa hûn hatin çewlî Kayu çavû. gelek alîkariya me kir. Êm da mirîşka sêvan berev kir û wê bi xwe keka xwe çêkir. O min têjî keke pisîkê girt hemêza xwe. Hêkên çewlîkên teze çi qas muhteşemin. Na dayê, hêkê mirîşkan e. Li daristanê. Kayu gelek bêsebir bû ku xanim Martin û hevalên dibistanê re herin dibistanê û derkevin kifşê. Îro em ê derkevin nêçîra xezîneyan. Ew ê pir xweş be. Xezineyeke bi çi Kayu awayî? berê li daristanê qet derneketibû nêçîra xezîneyan. Em ê hemû li tiştên taybet bigerin. Paşê hûn dikarin wan bibin malê. Li van wêneyên komîk binêrin. Ma kes dizane ev çi ne? Ma şopên heywanan Ev rast e Leo. Ev şopên heywanan e. Ev çûk e. Ev kîvroşk e. Ev peskovî ye. Ev jî hirç e. Hürmesin bu ya. Kayu dibin bandora tiştê ku li daristanê dîtibû demabû. Werin li van pelên nilûferan binêrin. Dişûna axê de di nav avê de mezin dibin. We dît? Kayu lê di fikirê ku di golê de xezîneyekê harîqa dîtiye. Li vî masiyê komîk binêrin. Ew çêlikin beqane. Ew beqên çêlikin. Wî ya kadın civaya. Meşa di firiya xwar. Ribbit. Ribbit. Ribbit, ribbit. Ew çi ye? De baş e em hinek li delilan bigerin. Li vî darekî binêrin. Li ser gelek işaret hene. Ev xezîneyeke pir baş e Leo. Ev şopên diranan e. Gelo diranên kîjan heywan ew qas zexmin ku dikarin wisa bikin. Ev heywan xwediyê kurkekê qehwerengî boçeke dirêja rast û diranên pêşiyê nimezinin. Ma ev darbir. Ev rast e. û ev jî mala darbirê ye. Jê reset dibêjin. Ji bo nehêlin diranên wan mezin bibin divê darbir her tim bi daran bikojin. Ma ev mala darbir ya. Em dikarin li hundirê ve mêze Em bikin. naxwazin wan aciz bikin Kayu. Divê em tebiatê her tim wek wê bihêlin. Hadi werin. Ji bo dîtinê li daristanê hin gelek tişt hene. Kayu merak dikir gelo wê jiniha pêvê çi bidîta. Hey. Werez hîleyekê xweş nîşan te bidim Kayu. Ji jor ve bir şaxê bigire û ferz bike ku deriyekî vedikî.
Evden çıkasmasın aha. Baldar be. Dışuna pelan da direken darın çaman hene Kayu. Kayu lê difikirî ku kozeyên çaman dikarin bibin xezineyên baş. Peşiye bindit. Ne Kayu? Ev yamine. Li daristanê hin gelek xezîne hene zarokno. Ku hûn lêk bigerin hûn ê gelek tiştên din bibînin. Kayu lê difikirî ku gelo ji kozeya çamê xweşiktir tiştekî din heye. Merak dikir ku gelo wê ji niha pêve çi bibîne. Ji bo her sala ku dar bijî xelekek çê dibe zarokno. Hadi werin ji bo famkirina emrê darê em bijmêrin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wî, evdar gelek be emre ne wisa? Heft, heşt, ne, de, yanzde, danzde. Kayu dixwest zanibe ka ev qerepereya xerîb ji ku tê. Ji carek ve xwe bi tenê hîskir û tirsiya. Pir bi dûr ketibû. Lê êdî yên din ji ber çavan wenda bibûn. Kayu! Kayu! Aha ez verim. Oy Kayu! Hûn dabûna li daristanê gelek hêsane. Divê ji komê neqetî. Lê min dengekî balkêş bihîst û min xwest zanibin kaçiye. Wek ku hinek li derî dixin. Şşş! Bêdeng bin û hel bidin ku deng ji nû ve bibîzin. Lê binerin. Ev dar ku tok e ji bo şîva êvarê li kêsikan dikere. Dikarim hinek çîlekan bixwim? Divê tu baldar bî Kayu. Hemû çîlekên daristanê nayên xwarin. Lê ev dirî reşk ve hêsanî tên xwarin. Harika. Ev dirî reşka min dixwaze. Xwe tev nede û bisekine Kayu. Bi vî awayî ew ê te berde. Kayu gelek xemgîn bû. Lewra di komê de yek û xezîne nedîtibû bi tenê ew mabû. Tamam zarokno, wextê çûyînê. Hayde werin em xwe paqij bikin. Dibe ku tu dest û rêyê xwe di rûberê de bişî û Kayu. Kayu lê fikirî ku kevir gelek xweşik e. Di destê te de çi heye Kayu? Min kevirek dît. Kayu di Kosiyek. dawiyê de xezîneyekî gelek xweş dîtibû. Kosa di nav kevir de xwe ve dişêre. Ev qalîkê wî ye. Kosî ji bo parastinê mala xwe li ser pişta xwe digerînin. Gelek şirîn e. Wî netirsîne, Kosî gelek şermokin. Hadi Kayu, wextê çûyînê. Ez dikarim wê bigirim. Heta malê riya me gelek dirêje Kayu Kayu. dixwest ku Kosî bibe lê baş dizanibû ku wê Kosî li daristanê hîn bextewar be. Bi xatirê te Kosî, em ê carektir hev bibînin. Kayu tu li ku yî? Selî ka cilên min li wê derê çi digere canê min? Binê dayê, ez bûme Kosî. Ev jî mala min anoye.